ngikubona ungiprotecta lama kwenzekile kwaphanseka intombazane ngephutha la kuma comments ngikuzwa usuthi ngubona usuthi usuthi ngikubuyisela ngala ngemuva ngithi okay ngishayeni ake pho kunani ma yena ubemeleni phambi kwalafu ubeleni azaphanseke manje na benqikeleni eduze kaBaby manje kanti phela uBaby umfana phela uBaby umuntu wesilisa lo usungumntwana namsengithule angisafuni ngisho ukuthi ngithi batshele wena Baby uzoze ushintshele kwanami uthi awuthule ngizoze ngithi baba awuthula ngikhuluma nawe awuthula ngikhuluma wena ngisazodila nawe wena ngisazodila wena ngithula ngathi ngifileke lapho usungilwela-ke mama ususho kahle ukuthi phela umntana lona umntana yena ubehlehlelelani kuyena phela uBaby unemizwa uBaby hawu kuthiwe kodwa kusala kuthiwe baba kusala simbonile hamba nentombazana ngithi kanti sekuyini ukuhambisana thina la endlini mos nanokuthi nje umntakwethu kanti ufune ngihambe ngedwa cabanga nje baba phela ngisuke ngithi wena ngicela ungaphawuli ngizosuke ngishiya hayi love mina lokuhamba bangixole uyazi la we love khona abantu abathatha le relationship yethu bayenze yapi umuzi umuntu esethi umashezi uzoyithanda leyo nto ehene usiqala sochecka naye ngcono ke ngoba manje usuvela usuku uyazi ukuthi uBaby bengikhuluma lento efanayo athi umuntu amavundla ngeke ayifunele kusho umuntu wesifazane ngithi mina uzozizwa kanjani sengazi indoda yakhe ngalendlela azi ngayo wena sengifika nami ngithi yazi ukuthi umkhize ngeke ayithande lena athi ngithi mina kodwa baningi esebangazi manje angizama ba Thini Baby mama thini la ungavali Thini Baby uvalelani uthini no bengithi mina vele ku wrong ukuthi bazindoda yakho ngalendlela engekho right Baby ngikhoqa ndlava ungithi mina ngiveza ukuthi ngiumuntu wabantu ngisemphakathini sokulindelekile nanokuthi angithi vele seseke kwaba khona ikhawu la mina ebengisho khona izinto kuwena shothi bayabona nathi lento ungavundla buya ngayithanda yabo ngithi mina weBaby ngesikhathi umuntu ethi umavundla ngeke ayithande lento bese nje ngenilanga athi ulunguze efonini yendoda yakhe afike ngithe mina endodeni yayo ngo6 ngithi sawubona indoda yakhe ngiyilale ilinde ngiresponde kosha uthi sibheke ngamabili ngeke ibulala ubuthongo ngithi ngithanda umtsiza bakho nje aquleka u44 Love niyayenza leyo nto leyo nini umuntu mephapha endoda yami nje ngilenze iphutha Baby usuke wathumelela ba umuntu othi uthanda umsiza akekho babana sengisho maxoxa amakhosikazi bathi bayayenza leyo nto amakhosikazi we love wena uthanda umsiza bukaba wena bendoda yami ngendoda mina bani indoda yakho phela baba baba uthanda umsiza bukabani mashezi buka mwelaza mina ngaqoma bayithize lo hayi ndaba zokulokhu ungathekisa mukhuluma nami mama ungangathekisi mina angizwa ngithini ulokhuzana uthi ucela ngimfakele ku-USB sacela ukuthumelela ku-079 7272 mamlotha mfethu ngicela ningenzele mamthabela ngiyacela niqhubeke ungifakele lapho unambolo ethi 079 7272 nansi WhatsApp uyitholela incwadi yabo lonto le ileyo nto so but ke mama ngiserious ke mangithi kodwa ke ngisacela ukuthi le ncwadi uyithole ngisho ngabe kuthiwa uyitholele wena ngoba ezinye zezinto engizibhalela mina izinto thina nawe sobabili esijwayele ukukhuluma ngazo enginesiqiniseko futhi ukuthi ezinye zazo zothi mawuzizwa noma uzibona thana lento sayisakhuluma ngayo baba useyifake yakhulunywa uzolile hawu useyifake yakhulunywa umazi wakhe yabo lonto le but makhulunywa ngengane intombazana oyithandayo mashesi
mhlambe nje ekurigada njengesibonelo esihle nosisi omdala kuyona ezinye zezipho ongabapha zona ukuthi ubaphe lencwadi kulo Christmas siyakwa ngoba Sunday nge-Birth Center kune conference yabantu besifazane so nami inviteiwe lapha. Okay. I mean Sunday. Okay. Yokana zoba la Shandile. Oh Mabiyela Mthembu Dadabozim. Oh yes ngiyambona. Yeah. Ngizofika ke lapho ngilunguzeke wemama sengishiya incwadi zami lapho ubuyiphetheke. Bengisathi baba ayikho indlela esingenza ngayo nginikeze incwadi. Usashu ozoyilanda. Ulothi awuzoyilanda. Oyilanda. Ngifuna. Ilo sa no ulanda incwadi. Angifuni. Yini ngathi uzogejema uzolanda. Ngikhathele baba angiphilile. Oh uzokhathele. Angiphilanga baby. Kodwa ubusu-right Friday angithi Sunday conference. Ya ngizokuphathisa bonke abazobe bekhona ku-conference izobe ise-Birth Center incwadi nyawo sethembiso uzobe eyiphethe umama uzofika uzoyilanda uthi noma ungayilanda ngawo Saturday uvuke ekseni usuvukela khona ukuthi baba no bhemana aphinde mama nilande. Wena usufuna ungilobolisa ngenkani ubhebe ngicela yilethi. Wena usufuna ungilobolisa ngenkani wena ufuna ungibona bhebe ngathi hayi desiya kodwa baba ngiyakubuka nje bafika udela ungibuka hayi musaqola lesa sketi segalofu anizobe ngifayiphinisa bhebe hayi ngisashe ethombeni la wena ethombeni la uvela ugqoka isipe ubhuka esithotho kodwa kusala uyathanda isiketi segalofu. Hayi kodwa uthi phela siyovela lapha no social media. Okay. Funeke leso sketi wehle ngaso la ubona ukuphuma ngale uthi ubona usugudla futhi usuzongena la endlini nje ngilonga ukubuka nje ngithi yabo ngizobe ngigqokile mase ngizolanda incwadi. Yabonga mntawethu. Okay baba. Bye baby. Fika kodwa sirasike ngiyakuthanda ke indaba yocu abantu babuza ukuthi ucina kwenzakaleni lulahle ngibathelele bhebe ukuthi ngiyile kwakuthi laduka ke angazi nami longithukile nje ngutheleni ukuthi uthe uthi uyalifuna nje ngavele ngalibuka ngalibona hata unalo lenga lana manje bhebe ulibuke phi athi ndawusuka nalo uyalifuna inkosi malanga uyalifuna uculo wakhe ngathi naye wozolithatha mntana ngicela ungiyeke ngicela uqhubeke nencwadi athi naye woza mamuse lapho kusiquqa so uyaphoxa xa usuka ngathi naye woza ngicela ufunde incwadi soka lapho elungile mama uNkulunkulu agcine uNkulunkulu akulondoloze haleluya kulondoloze uNkulunkulu baba yeza bye baby bye.